Welcome back to the day 3 of geography. Ngasi geography ki day 3 ni mama na class ani lawjak hrabani. Ai class ngasi nahan gi day 2 gi makhat chathadri ngai da ai comment box ta comment taw birakpa ama ani ta ai lokhat charaga han comment taw jaramge ahan bada satri ama kha Elizabeth Ningthaujam TE Paul Memorial School la tamba satri ama khakna comment taw birai madudi kai ma haba matam da aina mama green revolution ni matang da pangi bado adugi da kitang marik chumne kitang haibiramu haiba amtanga request tawi ai soidna dui matang da haijarake amana pamuba man comment box ta pirakpa matam da sargi quotation macam tang class beslam da pibiramu aduna aina soidna ai tawjarake handaki class se losalakpada aina quotation se soidna pijaramage ko okay Elizabeth ki wafam da sai green revolution se ate geshnate green na bas asang bani adu asina ningsing da mi sato sina kari ga mai le ne absi ihau amani India sarkar na haudorakpa 1970 adwai da haudorakpa ihau amani karam makhak ihau na bam tam da long shimba hiramda mahai marong lokpagi hiramda tongan ba har chairaga tongan ba napi hidak tin hidak jika ki chokla ba khusu khla kyama sijinraga ISYB seeds high yielding variety seeds kaina khangnari ba apho makhan maru kyama sijinraga adumai taraga long shimba hiramda pothok se hena pothokpa ngamnabagi damta honarakpa adugumba ihau adubu green revolution haina khangnai masi maru aina Punjab Haryana Andhra Pradesh masi gumba matam akhoina tongan ba lam sidagi akhoina commercial farming tawre harga pot mayam thadore ba mahi marok mayam thadore ba cheng hawai te lo janam thadore nya sa aduguma paktak na green revolution se tawra matungda market ta thadoga chendung tan bagi adugumba mongi lo ubase akhoina green commercial farming kawi commercial farming gi manung chunani green revolution hala masim tang harga ai gi para na hangi para se makha jatha jage asida gyan ta da lega su myam na comment box sum comment tawirau nani makha tarakoina aina ngasi lawthadoise mayam heroisin ningsingam bayai karigumba ningsing ba thotra su day 2 gi loislam da da mutang yeng view hoji ai ngasi lawthadoise fiber crops aba topic se lawthadoini fiber crops se karino haibaga fiber habadi masing karigumba pambi sigi masingi mateng na karigumba ikoina ngasi sungliba tongan ba phi sungliba tongan ba pothok mayam pothoi ba se masigumba adugumba sungba yaba masing loba yaba adugumba pambi singje fiber crops kawi masida maru aina ani khakne nagani aikoina fiber crops sida ahum mari lai adugo ne nagadam se parasi ko aina cotton haiba ma jut haiba ma cotton hana lasingni jut haibsna limon na ani si punchana raga sana question amtang ai pijarake 2015 dasu amsu 2018 dasu metric parkhada ma manga piduna hangraba question amtang hana ai pijarake sida mayamna sidai Sindibiyani 2015 amsu 2018 da angkibu question ni compare the geographical conditions necessary for the cultivation of cotton with those of jute. Have question number 2015-2018 gi Manipur board MB have Manipur board ne sida hangi question ni manga pi dan assign question number hangi sa te gashnate cotton haiba ma lasinga amasung jut limon da ani sigi aing asagi pibam compare tawraga haibadi changdam naraga you haibani adu ani sigi matang da comparison ama piba tare adu amte yemina simya na textbook ta ahamar cotton da lokhatjage lasingi matang da mai ainga sai pibam geographical condition mana kari pibam da hawbo ngambage habasi kari degi ekhoina chingani haba matam da second line da yawbani textbook ta mayam su yembi agani cotton haba topic tu second line da it requires high temperature, light rainfall, 210 frost-free days, and clear sky during flowering stage. Haba chima I explain to you. Haba lasing je paksna thage hon ge haba taraga di kari darkale. Yana saba mafam oigadaba
nong thili thili chu da light rainfall nong kana chu banate adu 210 frost free day absi kari oi ya ba matam na chahi amada 365 na 366 days level sigi manung chi dagi chani ga tara numi chani ga tara mu ki frost free day un kha ta da ba amada ka le maram di un tara ga di ma di kangsal di pixel da singi matang gani aduga clear sky during flowering stage mana sator ko matam da mapung marai far ga sator maton da la singa se le ching long phai tha da ba atia yang seng ba man darkar le ha then mathangi pointers makha chathabi bi it grows in kharif season and requires 6 to 8 months to mature ma se kharif matam da tha ba pambi ne ha bani kharif ba se ai mama ni class ta panjar khra bani cropping pattern da kharif rabi je hali nongju matam da rainy season da tha ba mahi maro makhai kharif crops kawi ha bani aduga ma se 6 to 8 months to mature habni tha taru tagi tha nipan pham mapung mari fa bada tha taru tagi nipan pham changi haben okay last point amtanga cotton ni matang le pb ba yai it grows best in dry parts of the black cotton soil or the Deccan Plateau maru na ma se chapter 1 da yawbani black cotton soil haina aikoina khwai marang kaina mana la singjina hobang ngam se india karam mafam no Deccan Plateau haina khabar rom da le ba plateau sida black cotton soil haina le ba le ba house sida marang kaina hobang ngam mi sigi point singchina cotton ni matang iran na adugi makha tarak pada akhuna sum comparison pi bani na akhuna tei se kitang point macha macha amani kalaga aina somda jut ta lokha jarake ani gi comparison si yeng mina se jut ab topic ta mu ma ni bi agani jut limon ni magi second line da sorry magi di akhoi mayai bai di yeng batare first paragraph ki mayai bai da smani yaw bani mayam sum text bu pai re yeng bi bu kan khangani chingchen bi agani. It requires uniformly high temperature 27 degrees Celsius throughout the year and grows well on well-drained fertile soil in the floodplains where new soils are deposited every year. Now see point si amaru point in jut ki limon. Limon haba pambi se paksan na honge haba taragadi chahi chupa ma sabi changji 27 degrees Celsius ke me saba mafam oigadaba. Aduga mana hobong ngami se paksan na ma se marang kain hobong ngami se karam mafam hobong ngami ising ichaw na porapa phatawdi kaya ma chahi khudingi paiba mafam adugi mafam do lehaw yamna phaba mafam oi adugi mafam sida haiba jut se marang kain hobong ngam masi jut ki matang da pi ga dabana yam sangna pi bai thodona darkar leite ani se comparison sum torga thamabe atei thodona compare tawna bi damda textbook ta yawde okay smile toroga si question si answer na smile thamjarage kentakna now marak thatna aina sigi question sigi answer sum nei na bakanda ai jutta tawjabani marak thatna aina ngasagi cotton gi oiba question amtang ai side te question ma ani pi bada hangba ya ba question amatang ga aina ijarang sida cotton haiba topic tu dagi aina pijar question why does Punjab produces the highest yield of cotton in India. Okay, see question ma ani pi bada hangba ya ba question ni why does Punjab produces the highest yield of cotton in India? India da khwai yamna Punjab na lasing puthopang ngami base kari maram na no maram piu haiban now yam na ten number pi ba like this yaw maram se ji cotton ha ba topic to gi last sentence to yem bi tare answer se smani yaw bani Punjab has the highest yield Punjab na khwai yamna lasing ji puthoi due to maram se smani pe tentak na solid point na tani pi ba point na tani warm climate lumbu saba climate oiba haibadi haiba ai ngasa je lasing gi damu to yam chana ba climate oiba ai ngasa oiba fertile soil haibadi leba le house yamna phaba lasing gi damu to yam chana ba leba le house oiba and facility of irrigation ithai lokhong ising chu marang kain phamba mafam ising chuat wata haiba maram singchina oraga Punjab sina khwai yamna lasing putopa state oi now simitang aina cotton ni tang da aina pijaning bani now sida lori akhoi gi fiber crops ki matang da mathanga topic se cash crop aina yawbani cash crop sugar cane yawbani sugar cane sa ai kitang kanjarage yam kana maru oide rubber yawre cash crop ta rubber gi matang da su rubber gi se ai kitang kanjare maru eba mafam khatang kha ai plus taur chachage mairo sino waro biroi maramdi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅꯁꯨ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯇꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯆꯠꯆꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯀꯃꯦꯟ ꯕꯣꯛꯁꯇ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯏꯂꯤꯖꯥꯕꯦꯠꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ then ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯧꯊꯖꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯍꯟꯗꯛꯇꯁꯨ ꯍꯪꯈꯤꯕ 2020ꯗꯁꯨ ꯍꯪꯈꯤꯕ beverage crop ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯗꯒꯤ beverage cropꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ 5 marksꯀꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯊꯖꯔꯛꯀꯦ now beverage cropꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯇꯪ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ beverage cropꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯥꯄꯣꯠ ꯊꯥꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯤꯀ꯭ꯋꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯋꯥꯄꯣꯠ ꯊꯥꯅꯕꯗ ꯆꯥꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯐꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ beverage cropꯇ ꯆꯜꯂꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯇꯤ ꯃꯍꯤ ꯈꯛꯇꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯪ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯀꯣꯀꯥꯎ ꯒꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ commonly beverage cropꯁꯦ ꯆꯥꯒ ꯀꯣꯐꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯒꯅꯤ now ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯩꯅꯖꯗꯣꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ ꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯣꯐꯤꯒꯤ ꯀꯣꯐꯤ ꯑꯃꯇꯪ ꯀꯥꯟꯖꯔꯒ ꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯅꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯁꯨꯝ ꯄꯤꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛꯇꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ 2020ꯗ ꯑꯗꯨꯝꯇꯪ ꯑꯩ ꯄꯤꯖꯔꯛꯀꯦ ओके असमाना आई पीजगे क्वेश्चन से 2020 द डायरेक्ट समाना मक्ति हंखिबदि नते अदुबु मयाम 2020 की क्वेश्चन इंगिबि आगनी याना पांबिरगनि डिस्क्रिप्शन जुजु आई सोन पीजरके 2020 हंखिब क्वेश्चन मोंगदो आई सिदा पीजरके आई की मोंगदा सिदा क्वेश्चन पीजरके राइट एन अकाउंट ऑफ द प्लांटेशन with reference to India. असमाय तरगा आइना क्वेश्चन से आइगी साइट के स्वाइन पिजरगे 2020 हना थाबसिदा 2020 दा सिगी मक्स माइना क्वेश्चन दि पिबदि नते अरु 2020 गिदो आई फोटो अमतंग लौजरगा आई सोमदा आइगी वीडियो से आई हापजरके म्यामि दिबि आगनी नाउ सिदा हंगी से आते क्वेश्चन के टी प्लांटेशन चा मना थाबसे इंडिया दा करी मोंग कमाय थाबनो संदोगना यू है now aina 5 marks question su oibani na 2020 in assam aina panbani adu mayam su ye bibi agani chamane ase ti have topic de mayam meng biro aina sida aina panjaning base karai degi chingba yagani abam tam third line degi answer in chingba yagani underline to ba yagani the tea plant grows well in tropical and subtropical climates haibu degi hauraga mayam ni bibi agani ko अदुदा cardamom hills nilgiri and cardamom hills haiba makhada last adumani yawbani adu phawbada singpiro adu last sentence amatang happy bi India is the largest producer of tea in the world haiba yam bhajab sentence lo sense tawbani prithvi ga na khwadi yamna chamana putopase ekhoi India ni haiba amna question bi adu su yawbani last loiram da adu aida now matiam ta isi pazarake 5 marks ni kitang explain tawjarake The tea plant grows well in tropical and subtropical climates endowed with fertile soil rich in humus and organic matter. Now, chamana how is it? How long will how yam papa mapam humus yam labor how yam papa mapam se asida chamana se parks and marang kind of hobong am pambi makalamani aduga. It requires to a high temperature 20 to 30 degrees Celsius and an average rainfall of 150 centimeter to 300 centimeter evenly distributed over the year. मागी साबै चांगसिना 20 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस साबो मफम स्वाइदा मरां काइन होबंगामी नोंग चुबै चांग ओइगदौसिना 150 डिग्री 300 सेंटीमीटर की मया नोंग चुबा मफम से ओइगदबन It grows well on gently sloping well drained hilly slopes and valley sides मासे चामना थाबसे मया सु टीवी दा ममदा यंगिरो उबिरमसु याय चामना से अंग स्लोपिंग है स्लोपिंग ने चिंग अंगम से स्लोपिंग कवि अंगम मफम दे होरगा valley side अदि चिंग अमद चिंग अमि कार मफम सिदा होरगा स्माइना असिमाय तरगा असुगुम मफम सिदे हेना चाना चुना ना होबो ngamba pambi mamani chamana je aduga this process within the payamta in kanjarame tea is a labor intensive crop it requires chief urban skill labor chamana se labor yam changba skill yam adi haithoi singthoi ba sini yam changba adugumba mai marong amani this process within tea garden to restore its freshness and masai tea garden manakta Sumana nak karkhana se legani maram di my freshness magi tekhat pe chang je 100 na bu tam tai asida maru aina Assam is the largest producer of tea in India
India ki pumba yo ba Assam no khwaida yamna chamana se putho I haibani asi point sima soiden bibiramu. It accounts for about 53% of the total crop areas and contributed more than half of the total production of tea in the country. Assam mathantana ko India pumba gi 53% se 100 ki manung de 53% Assam mathantana chamana putho I my percentage tangkhai de na putho atopa lam kayam lai khare Darjeeling Jalpaiguri district and West Bengal da Nilgiri Cardamom hill line adumai tar lam khara mag pan bi bai wan kwai am maru putho gi Assam asim tang jing biro aduga last time as I haje kriba India is largest producer of tea in the world prithvi gana khwai di am na chamna putho ko se India na oi simta asmai taraga manga pi bani na kitang sang ibi betare wahi chama kundagi chama yankai manbe ibi gadabani. Okay, sida lore akhoi beverage coffee ana beverage am su yawi adu thodona coffee matang dani question arise tawde aduna si matang ge kanjarage. Okay, makha tarakpada ai ngasi goina day 3 goina topic ma sam tang sa thajage technological and institutional reforms yamna maru eba topic paraji goina chapter 6 ke agriculture eba chapter 6 goina yamna maru eba question arise tarakaduni technological and institutional reform eba topic sidagi question anitang aroi boina ngasi day 3 goina and thamjarange question ani se amta hana I ithokjage mai roisina sin note to bibi agani. Why the Indian farmers couldn't increase productivity and production of agricultural crops. Hai question se ma ani da lai gadabani ai am ta pajar ke why the Indian farmers couldn't increase productivity and production of agricultural crops kai gidamakta India gi lomi singna long shim pothok he ne hinkat anma ngamdri ba se kari maram na no maram piu happen. Okay, technological and institutional reform aba topic to da yengsi kari maram na ha ba to okay first sentence tagi first hex sentence tagi hobe are my answer se the Indian farmers have been using traditional methods of farming using wooden plow and bullock cart for the last so many centuries. Madam says my pi kari hingaram ngam dam na tardi lomi kayama ngasi for India da thainagi ugi langon season duna huji power support khoiri amasung sangari season duna thainagi khusukhlai season duna chahi kayam de cham low uduna la ye aduna pothok se hengat an ngam daba maram mo sima oire then ma ani na point ani pj they still depend upon monsoon and natural fertility for agriculture. Huji phaw lomi kayama India kachin koya kyam de leba lomi kayama nong ising ngai duna lo ubagi taw lai ithei lokhong ising khangdaba amasung masa mathantan lai haw phar pai leibak se lai haw phar makha polin har nong jai ba chit donam khangdaba asigum maram sina ore haraga ngasi phawba longshim pothok se lomi sina kaya kan hen an ngamdaba ni ha point ani je pi tare like susan mari chuna yaw Sila answer question we wahai tajar apni makada so maram sina they could not increase the productivity and production of agriculture crops maram ani sina oraga longshim pothok se lomi sina hengat anbang ngamdab ni ha ke sima lai jare the last question ngasi day 3 ki geography ke last question amtang ga I thamjarange why does Indian agriculture needs ya maru apa question ni technological and institutional reforms. Hai question se ma ani so hangbe ai na traga tanga fadraga ma ahum da fa hangbe ai si san ai na se pijari be se ma ani tra ahum da hangbe ai na pi bani now si question se kaino ji kan sai topic tu mani su oi ke ba technological and institutional reform ai ne why does Indian agriculture ni India gi long shimos na kari gi dam da darkar lai bano kari darkar lai bano technological gi oi ba am se institutional gi oi ba reform hai ba makak darkar ji kan adu technological kari no institutional kaino reform ajina kaino asim ta ai
yam tentana haramge technological haba tari hoji kan gi chakhala ba khusu khulai sing ji scientist sing kutu khusu khulai sing technology me yam masi awon ba reform and awon ba anoba on top am reform han digi amko on top kudamna sampona sangari tawraga natraga langon taru u tawra u gi langon taru support khara modo tractor na mochi adu reform khala adu ma reform para pada ka then institutional adama loisang nai ba loisang nai ja amai to obe mai loising na loisang nai ka na mai loisang khatang na khali adu khatana ti office administrative staff leiba mayam si loina loisang nang adu gi awon long shiwe hiram da adu ma awon ba technological ba institutional ba awon ba para pada ka lei ai je kari maram na noi na hambani ke si answer ma pham ai tak charam ge hojiki kushigi aham question si answer head loibagi answer de horabani for a growing population the increase in productivity is highly necessary hojik india gi population se missing si yamna helak pa nina ako long shiu pothok si am hengat ta ba ya da long shiu mi pothok hengat na bagi hona bagi damakta adu gi maramna technological gi ba institution go ba awon do por pada ka lai ni ya ni ma si yam hengla adu long shiu pothok hengat ta ba ya da nan then makha sun tara pada agriculture also provide livelihood for more than 60% of India's population. 100 to 60% India ki missing cha agriculture na mabuk thapiri ne. Aduna long shiu sia maru ai be ni si ge ono program darkar lai hai je. But agriculture development is seriously hampered on account of certain institutional barrier. Adu institutional ge ba awon ba kyam lai tabana ngasi hai long shiu ba gi hiram da awon ba kyam lai tabana hamper hai de athing ba apan ba ai pa kayam oire chakhut ba ngamdre khongmang jengkan ngamdre haibani. Without institutional reforms, science and technology can do little to achieve increased production. Technology khatang chakhut bana institutional chakhut bana awon ba yam kana porok ngamo aduna ani mak siam chakhut ba yam darkar lai long sing be hiram da last hari wahai sing asai question you hai ni tiar for maram asina Indian agriculture needs technological and institutional reform aduna maram oi harga India gi long sing be hiram da technological gi su oiba institutional gi su oiba awon ba porpa anau ba awon ba porpa am darkar lai ase si maram nani okay matang sida ai ngasi day 3 gi class se lotion jerage adu sai pamu bana ingona comment to kiba class lo sa khuding gi quotation ma sam to bibira ma ngasi quotation se aina sida idi idraga su ai sida haijarake aina haibodo ai sida sum description de chong ai gi chong thola ke learning is not memorizing few ideas and vomiting it in the examination. It's a lifelong process which will go on forever. Haibadi tamba haibase kariguma mahi ama tamba haibase adu katan chimpha khara puraga parikha do otho ba parikha do itho ba khataduna lai tamba loire ma yam phangi ai haire haibadu nate learning as tamba haibasi di punsi gi loiba naidra asom chatuna layraga da loiba sungai naida ba nanga sikraga su tamba is loiba naida ba duma process makal amani asi matang sida ai haraga mayam comment to biro ai gi blog asi gi matang da amso online class matang comment to biro matang ai day 4 ai mayam so nazi wa kun haraga tang thank you